Tini ani buka pelai kosto nangka ani rabar bagan semao kaibani 600 bufang kaibani tabok 10 ni saka hayang 10 ni saka hayaroknai maku maisa mai bolong ni maku maisa oi 10 khan bufang hayroknai tabok kwthwi sikla singbai kango asuk kotor kotor abono tinti prasarok ba pore oi bo chakri maya government hamya sorkar hamya ni bagwi begar kwbangma kwlai paijak nijini somporo nijini jagao nijini hao rabar rok kaibai kwai rok kaibai umbai de nukhung harmano choli mano hinui kwbangma kaibai o angkhe rabar kaiga thangnai bosoro 600 gach kaimani 600 bufang taklai bo haino hai kaijak 400 hairoknai taklai bo haino hai 400 roknai 400 lainai 400 lainai 500 kanai ke thangnai bosor kaimani siklangbai kolok kolok kotor kotor goyang ani gotongo gana tongo ni mumbai chaklaimani gorok goja gumunta rogoja asuk thwi thangkalo asuk bufang kolong no asuk kolong ma singke thwi thangkan oroni obaisi bobishot wansui tongmani sakhi rok maya abono tini ang beri kosto nangka ayang bo ani ayang yagui tongo ani lebar masa najak tongo ayang bo chogui tongo naitugui makumai maya khopung 8 ta ni chimung phailai o bagano tabok bajikha 2 ta hairoknai tong maisa oi hai phailai tipuni mai chai lengkha ani yaro thubu baikha singbai ani yaro kudal bai hasokmani o makumai masani bagwi o bagan o bolongo ang busi khor saikha ani buka o thung calculate khaijak tongo add khaijak tongo hok phorono chukti hormani 40,000 khe horokmani bagan horok 40,000 bolong kotorma 15 kani yangnai oro ayang dige ayang parbo tongo saka dige 15 kani hairoknai hingke ayang ge rajak tongta umong khe rajak umong khe dudkha umongkhe oro 400 bufang hairoknai ayang dige tongo kwbangma umongkhe 7-8 bochor hairokka tabuk hai kaifimani hingke 15 kani hairoknai aro hok phorono ani 40,000 thangkha hok phoro hingke sabma khaio sok bai nai huk khaiga tabuk omo haping huk khaide dini oro jaga rabar kaimani omo semani haping omo hok phoroni 40,000 hingke hok kha hingke hora bai masogo puriskar ma khaio puriskar khaitani bo thangkha yagulnawi hok phoro hingke 40,000 puriskar khaiforo poro saf khaiforo hingke 20,000 rok wngkha hingke rabar hakor khu rokha romde oro 600 hakor hingke hakor kaisa 10 ta hingke romti bwswk kaikhina hingke rabar chara ma paio rabar chara o kaisa si 100 taka rabar chara bwswk thangkha koi hajar thangkha rabar chara hingke kailai phoro bo nango.
गायलिफोराबो 7, 8, 9 जोला बरं नाङो राबार हाखर खुरथानिबो 6, 8 जन नाङो गायफोराबो आसोनो ओमफ्राय हकफोरावबो मा हक लाफियो सेमनि 2-3 बार हक खालामो गोदो मानसि हक 5 बार 6 बार गारखा ओमफ्राय दाबो एसे खस्थ' रां खरस खायसि आं माखौ मायबाय एदि खायजों के तामुल सास नायबाय खस्थ' थांखा दानि राबार आसे कदर मस्थ बायबाय थांखांगे माखौ माय जाजागाय बिसोरखौ रां खरस खायगा र' सायला बोरै बुखा खस्थ' नांगौ दिनै आं फुङाव फाय नुफायफोरा आं मुक्तिरास लायसिबानि खाखामोन आं mangan जागोन दा आं दा दं आं साखान के उमरावनो 8 खान बा 9 खान दङ आं तलाबो दं गोबां मा 10नि साखासे माखौ मायबाय जाजाखा फुंजि मोननाय लोमोनि माइया बुरजा थांखा हागरबो माइया हागर जाथ'मोन सावलायखांगोन माइया बें हैजा आं तलाव दं थाइबेजो गोफां दं बे थाइबेजो बिलोङाव के माखौ माय दं बुथै गोनांबो बुथैराव सालायो माखौ मायराव de pura mo কয়েক মাস পরে mo tung pura হয়েছে হরাবে মা সবসময় थाइबेजो बोलायनो थाइबेजो बुफांदा वा बोलों mo pura आगे बोलांसै बुफांबाय वाबाय वारथै बिचाराबाय आं वा बोलों के mo मायराव बाङो थाइबेजो बोलाय बुफांबो दं बुफांरावबो दं के माखौ मायराव सायजिला बोरै खरस थांगानि सिगाङावसि हगबाय र' सिगां दानि मास दिनै 29 दिनै 29 साल मारि दानि मासनि उमरावनो 10-12 तारिख हायरावनो 2 सप्ताह नांगौ हगलायनानै आरोसि आंनि थांखा 35,000 थांखा र' बागान हकफ्राव दानि मासावसो आंनि 35,000 थांखा खस्थ' खायसि फल माइ आंखेबा तामुल सासनाय बालाय ओमफ्रायसो नोखुंमान संमोनि उराफ्राबो साख्रियाव मायाबा मोनगा दाबो हायनाय तुलाय फैगोन ना नायदों दे